Mwambililioni wa nthi ndeto aikwo na ndeto usu ai vamwe na Ngai na ndeto ai Ngai. Umuthi ni muthenya wa Christmas, ula muthenya tunetelete muno. Christmas ni itambia inene nthini wa historia ya wovosyo. Ni undu wi muyo muno kumanyangana Ngai e vamwe na itu. Utumane wa Christmas ni nthimo ya Yesu Kristo ula ni Ngai, nafsi ya keli ya Utatu Mutheu kwitwa mundu. Ni muthenya munene wa utanu kwa Kristo onthe iulu wa nthi, nondu muusumbi wa muuo nusyaiwe. Isomo ya mbee ibukuni ya Mwathani Isaia yuni yaania nthini wa kusyawa uthukumi na thayu wa Kristo. Isaia yasya koni makwendesya mau ma mutumwa esilite kiimani, aitavania uvoo museo, aitavania muuo, aitavania utangi iyo. Umunthi uvoo museo mwene ekati waitu. Muvila wi ngali yitu tunyaiche uvoo museo, uvoo museo wa wendo, muuo, wikwatyo, utanu na wovosyo. Isomoni ya keli paluani wa Evelania tuyona meko mausenyo ala Ngai weekie ni kana atuovosye. Na kutene Ngai ni wanenie na aumae maitu mavinda maingi kwanzia si kivathukanio kwisila kwa athani, indi ivindani ya muthia anenete na itu kwisila kwa mwana wake. Ni wecheni cha ukumio wa Ngai na muvwano waguo wa Ngai. Valua wa Evelania wiasya Ngai ni weaniisye utianio wake na andu make kwa kuvwania nthimo mbithe ya wovosyo kwitu. Umunthi uvwanio ni wavika kiango. Nthimo ya utianio mukuu ni yavwanwa nthini wa ndeto wa Ngai kutwika mundu. Kwa tuina vata wa uvwanio ungi, nondu Ngai ni wevwanisye vyu nthini wa Kristo. Cheni kitasyaika cha ukumio wa Ngai. Uvoo museo wa Yohana witwonia kwa utheu kila chethiiwe umunthi Ngai kutwika mundu. Ndeto ai vamwe na Ngai. Ndeto ni watwikia mundu atwa na itu na ithie ni tuonie ukumio wake. Umunthi Ngai mwana ni wamumilia Ngai asa. Ndeto ula waina asa ta veva yue na itu ta mundu na ta iveva. Umunthi twitania wendo nondu Ngai ni wendete nthi muno, ni wanenganie mwana wake umwe nikana ula umwikia ndakakwe indi ethiwe na thayu utathela. Twikale twiyumitie kuolanila wendo uyu wa Ngai. Ngai atumie mwana wake nondu wa wendo. Kristo etikilile kuka nondu wa kutwenda. Ona Maria na Yosefu meetikilanile na Ngai kumwete Yesu nondu wa wendo kwa mbai ya andu. Umunthi twitania kwilea na kwituma. Otondu Kristo weyumisye na etuma atia kivila cha usumbi wa itune oke kwithiwa na itu kuonthi na itu twiyumisye anaia na etweya maitu na kumeka undu museo. Umunthi twitania winyivyo. Tusome winyivyo kuma kwa Kristo ula ona kau ai muthui ni watwikie nja kwa undu witu. Yi aseiwe vandu va kilasi cha nthi muno isandukuni ya kunengea indo liu nzani ya ng'ombe. Muthia twitania usumbi wa muuo nondu muusumbi wa muuo ena itu. Twitania wikwatyo nondu isyawa ya Kristo niyo wikwatyo witu wa wovosyo. Umunthi ni muthenya wa utanu
twine vamwe savule yaito mwine imwe ya ingai mbathi cia kumutaiya mukonete ngitaa nini na mawasya ma mbathi muvuvite maso na uvya na mwine amwe ya ingai mosumbe waito na wasya munene mwina utanu nondo yu ekati waito mwai ni ethiwe nenyu. Merry Christmas.